Wenwe mau no sa weziza to no ke unjira wondo ai kungba no sisawa mau no sa weziza to no erimo no kunu kele ha ama weziza ai dalon de bueja ndebu wo no no do didiowe wenwe zifru koble le bazanto me na zato me do nwe anu wa bimeo wenwe ne ko wailo weziza si ganho banamo weziza do bazanto me anamo weziza na zato me anamo weziza na zato me anamo weziza le vitole si bazama anamo weziza do kwendo to me ba fifa na ti kwa ba do ora santa wen mi mede ba na khode ba mau ma vanvo na sere betui mina ha anundo somme 97 verset 4 et mi wando eno ka un jidan bono rondo gbe biji bo aikungba no mo bono sisa ami aikungba akunoton wa bon wede dia bia lo la yeton molopo airon bia ma ma va ton wa bon wede men bia yin eton akuno weziza to gigono nindi dero vitole si gbazama ami wona mi ga po weziza po mina inu kon lo mina do kandeji lo mono do nuku lo mono ganja ma ma vanvo ai kungba na mo lo bana sisa lo ma uja wa nda hole gbazanto ma ami weziza wa ti eziflu wa zaje ekpelo weziza ni be azobe siegbe do gbazanto ma weziza ni be azodo kwendo to me be siegbe ni be azo na azo to me be siegbe ni be azo do gbazanto ma be siegbe ami yinu kompo weziza po no eni tuna ku ngwa ti o do Jesus Christ wa do homa debure dodonu nyanya zifruton lo do gbazanto ma be ko soda yi do gbazanto ma ndo do Jesus sin come on yeni sisa lobo jai lobo flipwe lo Jesus Christ sin come ami ndebude ko tian lo do kiko toji weziza toji o ida lo de siwa di lo Jesus Christ sin come do 15 avec tonji weziza na tonsi gbazanto ma kaka soy partager de lo no di non bo abonner kwa den senora santa to lo bo na ami le commentaire ma lo ko no su weziza che enaho ami